nakon što sam nekoliko godina radio spotove, počeo sam zapravo malo po malo raditi reklame. To je u to vrijeme, i danas je, ok, neko će reći tu postoje etički problemi. Za mene ne postoje. Mislim da danas svi shvaćamo što reklama znači. Reklama nije stvarnost. Taj proizvod nije nužno najbolji proizvod. Mi danas toliko živimo sa reklamama i reklamnim sadržajem da je to postao dio nekakve pop mitologije. To sam primijetio prvi put kad sam studirao u Americi, da zapravo, a mi danas živimo na taj isti način, ko prije 20 godina kada sam ja bio počeo studirati. Ljudi doslovno citiraju reklame. Oni su ušle u našu kolektivnu podsvijest. I mislim da ih više niko ne shvaća, pa ni klinci u Hrvatskoj, ozbiljno na taj način. Zato je bitno da je reklama, dobra reklama po meni, moderna reklama, ono što ćete vidjeti u dobrim reklamama, kada gledate reklame, recimo, obično najbolje američke reklame su za vrijeme Super Bowla, je da ono što je u muzičkom spotu muzika i što je u modnom filmu moda, u reklami će biti proizvod. E sad, u tome se naravno može pretjerati. Može se pretjerati, ko što se u muzičkom spotu može pretjerati da vidite izvođača, muzičara, samo u kadru kako pjeva i onda band malo svira, on opet onda pjeva. To je užasno dosadno i to jednostavno stvara nekakav white noise. To je jednostavno šum. To uopće nećete primijetiti. E sad, isto je u reklamama. Ako je to samo proizvod, draga, jesi li koristila Vanish? Dobro, deterđenti su možda jedna baš specifična grupa, jer to navodno stvarno funkcionira, ali za većinu proizvoda, kao, jesi probala, hoćete vidjeti reklamu koja kaže, jesi probao ovu Coca-Colu? Ona je tako osvježavajuća. Ne, mislim, to su reklame od prije 100 godina. To jednostavno više nije tako. Ono što je danas bitno je da se proizvod koristi, da bi afirmirao nekakve vrijednosti kod potrošača i da bi bio zabavan. Mi gledamo masu reklame jer su jednostavno zabavne. I takve reklame moraju biti. Ili su super snimljene. Tu opet dolazimo do onoga gdje danas je publika toliko medijski obrazovana da mi možemo, mi shvaćamo da je to reklama koja je snimljena na jedan način i u tome estetski uživamo. Nekada reklame potvrđuju naša uvjerenja, ono što mi želimo biti. I nekako najbolje reklame upravo dodiruju te neke točke, osnovne točke ljudske psihologije. Ali pošto ja nisam psiholog, iako nekad kao redatelj se možda čovjek tako osjeća, psihijatar sam nekad sigurno, reklame su svuda oko nas. Ono što je super u reklamama je da je to nevjerojatna vježba. U 30 ili manje sekundi morate ispričati priču. I to ne bilo kakvu priču. Imate priču koja u većini slučajeva je zadana od kreativne agencije. Tako reklamni biznis funkcionira. Imate klijenta, vrlo često ogromnu korporaciju. Ona se obraća agenciji s kojom surađuje. Vrlo često globalnoj agenciji koja tog klijenta vodi na svakom tržištu. Agencija piše scenarij, jer kreativno vodi taj proizvod, taj brand na sve načine, u svim kanalima promocije i distribucije. Od eventa, nekog sampliranja, do jumbo plakata, to jest billboarda, do socijalnih mreža, što je danas užasno bitan segment i najbrže rastući segment u kojem video upravo ima najbitniju ulogu. Sad, agencija će u većini slučajeva napisati koncept i scenarij. Ona će možda pičirati to klijentu, klijent će imati par prijedloga, možda i od različitih agencija, možda od iste agencije. Kada klijent to prihvati, scenarij koji je agencija napisala, koji je napisao neko ko se zove copywriter, to je zapravo scenarist u agenciji, nema dobrog tekstopisac, bi bio nekakav hrvatski prijevod, ali to nije dobar opis. No o tome će možda reći više nego ko se baš bavi advertisingom, radi u advertising agenciji. Vi ćete dobiti scenarij. Sad, u 30 sekundi morate ispričati priču koju je neko drugi napisao, koja promovira proizvod, koja možda mora slijediti nekakve guidelines i nekakve vrijednosti tog brenda i koja mora biti zabavna. Unutar budžeta koji imate.
Mislim, to je onako prilično zahtjevno i to je jako dobra vježba. Ako možete ispričati priču u 30 sekundi ili 12 ili koliko je ono priral na YouTube-u? Koliko? 6 sekundi? Koliko? Ima ih one koji su 5? Koliko? 5. Ili recimo ispričati priču u 5 sekundi za YouTube. Ja sam recimo imao jednu low budget reklamu koju sam radio za INU, gdje si morao nešto na interesantan način komunicirati u 5 sekundi. To je super vježba. A ono što je zahvalno u svemu tome je da kogod da se svi žali da budžeti padaju i stvarno padaju, može dio toga i zato što je tehnologija dostupnija, ali dobro, svejedno oni padaju. Sad je i korona, prije toga je bila i velika recesija, u Hrvatskoj je recesija vječna, ali ono što je super je da vi u reklamnoj produkciji i dalje imate super uvjete. Imate dobar budžet, možete imati scenografa, možete graditi scenografiju ako je to potrebno. Imat ćete stvarno super opremu, snimat ćete na apsolutnim, u većini slučajeva. Ako se radi o pravim reklamama. Snimat ćete na Arri Alexi sa rasvjetom, sa glumcima, možda sa ljudima koji nisu glumci nego su modeli, možda uopće nije potrebno da su glumci ako nemaju govorne uloge, to mogu biti i naturčici koji su talentirani. Imaćete jako dobre uvjete, imaćete cijeli tim. Zato je ono što smo prethodno pričali bitno, a to je bitno da znate izraziti svoju viziju i da znate raditi sa ljudima i voditi ljude. Ono što ćete u svakom slučaju morati napraviti ako će vas neko zvati da radite reklamu, vjerojatno će vas tražiti da napravite nešto što se zove redateljska razrada ili jednostavnije director's treatment. Većina tih termina je tako na engleskom. Vrlo često će produkcijska kuća predložiti par redatelja za isti posao, gdje će odabrati redatelja koji je napisao čija im se vizija najviše sviđa. Naravno, nije to uvijek u pravilu tako, nije uvijek to, zavisi tu i kakva je reputacija. Neka će klijent odabrati nekoga koji možda i nije napisao redateljsku razredu ili nije morao pisati zato što jednostavno ima više iskustva jer je možda radio prije reklamu za taj brand, možda mu se jednostavno više vjeruje, pazite, puno tu novaca u igri, ti novci su u Hrvatskoj sigurno puno manji, mislim oni su sigurno puno manji nego što su na razvijenim tržištima, ali vi vodite projekt za čijih 30 ili manje sekundi će neko potrošiti 300.000 kuna, 400.000 kuna za jedan dan snimanja. Možda ako gledamo vrijednost čitave kampanje, koliko će to biti? Ne znam, 500.000, 600, milijon, 2 milijuna kuna. Znači, odgovorni ste za veliki novac. Usporedite to sa kupnjem stana, sa gradilištem. Pričamo o velikim ciframa. Odgovorni ste za veliki novac na kraju krajeva. Šta je director's treatment kod reklame? To je zapravo pojašnjenje vaše vizije. Kako vidite likove u priči, u scenariju koji vam je dat. Kako vidite fotografiju, scenografiju, sve to možete potkrijepiti sa vizualnim primjerima. Zato ja vrlo često, recimo, imam te neke bordove od Pinteresta do nekih foldera na kompjuteru gdje skupljam zanimljive slike. Radio sam prije jednu reklamu koja mi je vrlo draga. Obitelj živi u svom stanu, prosječna hrvatska obitelj, 2 djece, lijepo uređen stan, sve onako kako se mi želimo vidjeti, mala neka vintage lampa, sad se ja malo zezam, ali uglavnom njihovi strop im se počne spuštati i zidovi im se počinju približavati. I oni se tu moraju snaći. Stan im se smanji, kao u filmu Being John Malkovich, recimo nešto slično. I sad vidimo njih, kako im to pričinjava nekakve komplikacije u životu. Teško je piti tati kavu ujutro kada mora glavu držati ovako. Mama se fenira isto ovako jer je malo viša, ima dugačku kosu, pa ta kosa ode u nekom slow motionu djeci u lice, djeca se namršte. Nije im lako tako živjeti. Sad, poruka na kraju tog reklamnog spota je: snizili smo kamate, ne morate vi sniziti i vaše kvadrate. Ovako nešto slično, to ću ja provjeriti. Sad, kako smo pristupili tome, recimo kad sam radio redateljsku razredu ili što je director's treatment, što radiš za svaku reklamu. Navodio si sve primjere, rekao si ok, gradit ćemo ovo u studiju zato što ne možemo snimati na lokaciji u stvarnom stanu gdje će se spuštati strop ili pomicati zidove. Snimat ćemo u studiju, sagradit ćemo taj stan, on će izgledati ovako. To je bilo bitno da bi scenograf kad počnemo raditi mogao
izdizajnirati taj set, napraviti mjere, napraviti cijeli nacrt i da bi to mogao pripremiti za gradnju. Ja sam onda naveo, primjere, ok, ovako bi trebao izgledati taj namještaj. Obitelj tako živi. Ovo je možda su neki njihovi odnosi, neki background story, to će kasnije pomoći i glumcima. Ovo bi trebala biti color paleta u dogovoru sa scenografom. Ovo će biti muzika. Muzika koju smo koristili je jedan dio Wagnerove Valkire, to smo stavili kao referencu. Recimo da je svjetlo onako naturalno, kamera je sa stativa, tu smo dodali par referenca, tako da kada klijent i agencije to čitaju, da im bude jasno, da predočimo svoju viziju, da vide kako će ta reklama izgledati. Naravno, reklamu koju svaki audio-vizualni rad koji radite, koji je naručen, neko na kraju mora odobriti. Vi ćete prvu verziju koja je čista neka gola montaža poslati klijentu i agenciji, zapravo pošljete prvo agenciji koja ima iskustva, koja će onda moći dati svoje komentare na to. Vrlo često agencija će imati dobre komentare zato što ona vodi vama se može činiti nešto, tu agencija pomaže. Može vam se činiti nešto kao fantastična ideja za reklamu, super ste to snimili, super je fora, ali agencija vodi klijenta možda godinama i u svim kanalima oglašavanja. Može to jednostavno neprimjereno, može nekonzistentno sa porukom koju brand može to nekonzistentno sa porukom koju brand želi slati. Poslat ćete prvu verziju montaže, kada agencija to odobri, možda će oni to slati klijentu, možda će čekati da sve bude finalno, to sad zavisi od pristupa. Vi ćete otići u color korekciju, nakon što je to odobreno, tu sliku dodatno urediti, napraviti ako je potrebno sigurno je potrebno, napravit ćete tonski miks i ta reklama će biti gotova i spremna za emitiranje. Ono što je danas vrlo često, a to je branded content. To je jedan tip oglašavanja koji je vrlo čest zapravo dominirajući na socijalnim mrežama i na Facebooku, na YouTubeu. To je zapravo nekakav tip afirmativnog dokumentarca u kojem je brand samo poveznica. Ja ću tu recimo mogu prikazati primjere iz nečega što sam radio za Bex. Radili smo priču o čovjeku koji vodi blog, zove se Outdoor Croatia. On je entuzijast, pustolov, sa svojim psom je obišao nevjerojatne prirodne ljepote po Hrvatskoj i mi smo snimili kratki dokumentarac o njemu na Velebitu. To je 2-minutna priča koja priča o njemu, priča o onome što on radi. To je sponzorirao Bex. Koja je poveznica? On kad je došao na vrh planine otvorio pivu, limenku Bexa i popio je. Eto, ništa posebno, ne? I to je ono o čemu smo pričali na početku. Dobro je mi znamo što je reklama. Znamo da taj proizvod nije najbolji. Ali on prezentira nekakav naš pogled na svijet. I on je afirmativan. I on je u ovom slučaju poveznica. To je jednostavno sadržaj koji je dobar, koji je zanimljiv, koji je interesantan, koji će ljudi gledati, a kojem se brand spominje.